sa pabagayam, dito lagit tinapalabas ti bagayam tinga Nana Eli, iti Sulsuna, Ilocos Norte. Sagudahin nga ti surat, Dear Manong Nemi, kasano kadi amarukod tinapudno nga ayat. Tinapudno kadi nga ayat ket managibtur. Anak kasaga nga matay, may panagnak na lain ti kinapudno na. Nga awan ti sabali pakaragsakan na no saan. Nga ti panagserbi na iti patpateg na. Ken ti panangipaay na iti pakaragsakan ti patpateg no. Anak ko nga Nemi kunak, ta siyak ni nanam nga Elizabeth nga mawagan naklatan ni tinana Eli iti Sulsuna, Ilocos Norte. Anak ko kunak tabakatakon agap apo ko akong tituod ket may sakmet kadig iti naruay nga dumdumngeng kadetoy nga sikat nga programa lagip tinapalabas. Nakapagsurat takayat kumet nga iburay daytoy pakasalitaak ket namnamaek nga damat may batik nga adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag kadig iti padak nga makipaglagip tinapalabas. Ket nupay bakit akun kunak when ngem kahit kuman nga subyanan tayo ti lagip tinapalabas ko idi balasang agpailaeng. Sa nga pulo ket siyam pailaeng idi titawen ko. Idi tadyak maawatan noan niya ti marikriknak. Takanay di nga sardam ket imay nakmanen pinasyar ni Raymond. Nagtibnok ti danag ken ragsak a marikriknak idi day tagundaway. Maragsakan tadamanen ni Raymond. Nga magdanagak manong Nemi. Gabuta. Mga no dadakas nga ramiden ni tatang ken kuhana. Eli. Uri no jak ibaga. Amok ken padcheck. Nga mumunuan niya ti gagarak ken ka. Madandanagan na Raymond. Ano ko matkadanag mo? Awan ti dakas nga rantaken ka. Ni kaano man ka jak to ramidan ti mangdangran. Amang pasakit ken ka. Gabuta. Napunnoon na iti panagayat ko ken ka, Eli. Ipatpatig ka unay unay. Amok ken padcheck Raymond, amok. Ta saan ka kuman nga imay ditoy? Iti likodan iti nga saan ka ibagak kadig iti subalit ko kadig iti surat mo kanyak. Nga saan ka umay ditoy balay. Gaputan na uyong ni kapitan nga tatang ko. Ha? Saan nakaakayat nga para kaniyak? Nabasbasa na naging surat mo kaniyak. Kat mo nakauna yan. Iso nga din nakakayat, Raymond. Kat no anyaman ti desisyon na. Kat iso ti saan nga mabalusing-sing. Agkabil day dyan no, masupring ti bilin na. Iso nga pangaasim, Raymond. Diyak kayat nga mabuyat ipanangdangran keng kanitatang ko. Isong itamit laeng. Itatawang pa iso na. Taanday dya barangay hall ta nag-session da. Aghawit kan. Raymond, agawit kan. Saan? Ha? Saan, Eli? Saan nagagawit? Saan ka pa pumanaw? Sala nga si Katirantak, Eli. Pati pa ni tatang mo. Diyos ko. Raymond, di mo amo di bagbagam. Tanya ko matirantam kini tatang ko. Kayat kong ibagamis mo keng kuana. No kasano ti kinapudno ti panagayat ko keng Eli. Ngimsan na kaakayat ko nakmet. Kat no makita na ka, amang ano tangran na ka. Nauyong ni tatang ko, Raymond. Nagsagana ka matay. May panagnek ko lang tinatarnaw nga ayat ko keng Eli. Isus apo ya. Siya kumatidinggam pangasim. Di mo amo ti bagbagam, Raymond. Laglagipem. Saan ka may kanawan o kas pagarigan? Saan ka ibaga na kanyak? Nga di ka laing nga nagpakpakita. Di ka laing saan ka laing nga napaspasang bayan dito'y kas pagarigan na mapanunot mo tumay. Kaputa, mapapatay na ka lagi din. Numakita na ka. So siya kung nagpagpakaasik ang garay mo, nagawit kan, please, nagawit ka. Yan kaskas di nga saan ngagtungpal ni Raymond manong Nemi. Sang nagpatulong ak pa yan kaninanang takadwak ko mga mangibaga iti kinapudno.
ken mangbugtak kini Raymond. Ngayon talaga nga nakapag-desisyon mo ni Suna. Manong Nemi. Sang kawen na kano, uno sangwan na kano ni tatang ko kat nakasagana amang itaya ti bagina no anyaman ti aramidan kag kuhanin ni tatang ko. Amok no anya ti saan nga pangayatan ni tatang mo kanya. Para ken ka. Dinakayat ka para ken ka. Amok ti gapuna. Gapu ti kinakurapay ko. Gapu ti kinadagsanggasat ko nga nayana. Diya kami naiduli nga na yung bag digiti surat ko. Surat mo kanya. Iso nga nabasa amin ni tatang ko. Amo na unay ti maipapankan ka. Iso nga dakkel ti pagsayatan na. Tawan ti na nailimit kang kuha na. May papankan niya kaili. Dito nga rin ti kayat ko mayat-met no. Awan ti nailimit kang kuha na. May pangkip kanya. Tadyak ibain. Tinagbaling nga kasasaad ko ini ken ti agdama. Kumot ti awag na ken ka. Kuwen. Isu ti ibirbrang nga sa kanyak. Idi ubing akpay. May sak akumot taadak kanu pelaeng idi tiyande dinanang ko. Idi ta pumusay di tatang ko. Kabut ti sakit. Kumot ka kanu. Kuwen. Naibagampay di surat mo nga sa kapulo pa ilang idi tawon mo idi pumusay mo di nanang mo gapo ito dito nga gasat ko iso ka di tirasun ken gapo no ape ka sa anak akayat ni tatang mo uhin kumot ka kano iso nga pumanaw kan sakbay nga sumangpit ni tatang ko ken talaga nga sa anak akayat Raymond pumanaw kan. Kaskas di manong naming asan ko ang mabugtak ni Raymond. Inamin nagidingin istorya kaniyak manen ti may papan kang kuwana. Tinalidingit nga biyag na. Ti kinadagsang gasat na. Akas inlanad na kaligdi surat naman. Nalidingit unit ti biyag ko. Iti napalabas. Eli. Kat daan ti norma agabsat di dinanang ko tinangala kaniyak. Nagibag na edak kadakwada. Kat inanusak ti adu nga rigat no pa pinagbalindak nga may sang tagabo. Amis mo pa nga digiti kasinsin ko arumbeng ko mga mangisaksakit ken mangipatag kanyak. Ngimisudamat tinangirumen kanyak. Nagpatinggak lang ti elementarya. Nanumuak lang. Ngem natarnaw ti pusok nga gayayat unay kang kaili. Dito ti kayat ko nga na ibaga kini tatang mo. Kaniso ti kayat ko nga ipaneknek ken kuhana. When mamati ak Raymond. Ngayon patyan na kumamet. Dangran na ka ni tatang ko no madalo na ka dito'y bala. Hapay. Diyos ko. Tindigan ni tatang. Hala. Sana ka mabuting. Hala. Anda ni tatang. Atensan. Iso deta ni tatang ko ni. Naoray ko nukasta. Adda inom na. Mitsok basing-basing. Adda inom na Raymond. Adda pala gundahoy mo. Magnakati kusina. Agkutikan. Ngayam kaskas di nga saan nga nagkiriing ni Raymond iti nagtugawan na manong nemi. Awan na pulos ti makita kabuteng iti rupa na idinto tasyak kadag nervyos akon iti nalaos. Ag nervyos akon iti nalaos sa buteng ko iti posible nga ramiden kay kuwanan ni tatang ko. Adadan ti nervyos ko iti tailokaten ni tatang tiridaw ket nakita nan amis mo ni Raymond. Ket kasla umapapuyan di kiti matana iti pungtot na. Ket idi tatalyawag ni Raymond awan latta ti buteng na. Timakder ket di manong nemi ket kinablaawan na ni tatang ko. Adak tata, apo kapitan, naimbag nga rabiyo. Hala, tatang,
Jak kumakayat nga pastor kayan nga nagpakpakaasimat ni Raymond. Sa may sa tatang awam matidakas nga rantana iso nga saan kay kumang agunget ken saan nyo kumang kabungtot ni Raymond saan nyo kumang dangran iso na tatang pangaasiyo. Pudnon ti ko na ni Eli apo kapitan awan ti dagas sa randak ditoy imayak ta kahit kung ipaneknek keng kuana ken kada kayo nga nasinaw ti pusok nga gayayat unay keng kuana. Sa nga balitang tagpakpakada ni Suna agawi din. Anong nahimi imasuday kay ni tatang kat nagtimag. Di mo ka rin baga, idireto nga kumot. Nadyak kaya't iso na nga para kang ka? Ay, sa mantang, imbaga, yung kakayat na kanong ipanaknak ka na kayo nga napudno, ti pa nagayat na kanyak tatang. Iso nga, adda pa lang iso na, ururay na kayo. Ano? Kaya't na nagbinoksing kami. Sa saan napudno man no napudno. Saan kanto nga mabiyag? Saan na kanto nga mabiyag? Kaya maparagsak na ita nga ayat. Isong itamad lang ang oras si kang lalaki. Pumanaw ka. Kaya di kan kayat pa nga makita di ba nagruprobam? Agkutikan. Raymond, agkutikan. Agkutikan! Manong nemi kas taunay iti panangiprangka ni tatang ko nga kapitan at dalaga nga dinakayat ngagbalin nga asawa ko nagbalin nga manugang na ni Raymond kaya imbugtaw na manong nemi nga ti pumanaw isunay ngayon kaskas di nga saan nga nagkuti ni Raymond intultuloy na kadi tinang ibaga no kasano ti kinapudno ti panagayat na kanya ket nakiktutak idi manong nemi tasid ga ni tatang isuna kalpasan na ket punggusan na oh my god di ka kadi pala pumano ha tatang pangasiyo saan nyo ko mga kadangran ni Raymond tapnoy magakeng kasi kang lalaki mabaling ka nga papatayan tada ka ti unag ti balay ko halis tulahe ngay bagak ngay may kaagtakaw kaya umay muramisan ti anak ko awan ti dagas nga randa na tatang mamati kay kuma ibatan nyo kuma ni Raymond tapno saan kanton ngagsubsubli pa kumot ramanam daytoy ay tatang anong nemi danog-danugan matan ni kapitan nga tatang ko ni Raymond nagikisak amano. Tatang! Saan nyo katangran ni Raymond? Saan ko? Tatang mga sayo saan nyo? Saan nyo katangran ni Raymond? Saan? Insar din ngagpaiso ni tatang ti panang danog-danog na ni Raymond. Ngem indurun-durun na ti oray la. Ket ni porosisi ni Raymond iti suli ti balay mi manong ni. No kaskas di nga di ka pala pumanaw. Hoy, kaskas di ka di nga sam ka pumanaw. Mabitlayan. Tay nakalayan di bala daw ko. Tatadtadan ka tinapino. Kinuna ni tatang manong nimi kat napanin iti kusina. Raymond, saan agang angaw ni tatang ko, may tured na't pumatay. Iso nga tumakderkan kat pumanaw kan dito, yagtungpal kang uman kanyak, please. Sika umatagtungpal kanyak, Raymond. Diyak kayat ngumatay ka, diyak kayat. Umayakan! Hala po ko, dito ni tatang ko, ako di kat pumanaw kan. Kat iso pa'y laing ti panagbuteng ni Raymond manong nemi. Hindi tamakita na nga agpay subala daw nga igem ni tatang ko. Kat saan na nga sinurot ti agdan mi. No di kat ti mapuak amis mo ti taway ti balay mi. Ngem kinamat pa'y laing ni tatang ko manong. Kinamat na. Tatang!
Saan yung nga kamatin pa ni Raymond? Saan kumandadang mga asayo? Ura na pimanawan. Miso nga saan nga naskan pagkakamatin nyo? Saan kumandadang mga asayo? Saan yung nakamatin ni Raymond? Nagsangsangit manong nemo. Kat imay binagbagaan nga inarayat ni nanang ko. Because siya dinatatag na lang nakaruwet. Gabo ka ni tayo sukit kapitan. Yapay ka siya. Eli anak. Eli. Amok noan niya ti marikrik na kengka. Amok noan niya ti marikrik na kengka ni Raymond. Kastamat ti marikrik na kengkwana. Kat no na ikari nga para kengka ni Raymond. Uray noan niya may tararamidin ni tatang mo. Kahit mapasamak la. Mapasamak no isuman ti talaga nga na ikaring ang mapasamak. Di mo matgurain ni tatang mo. Tati aramidan na kat may sa klase ti panang subok. No kasano ti kinapudno keng ka ni Raymond. Ti ad-adda. Anapudno. Kinawan patingga na ngayat. Kadaglasat kadagiti panubok. Nangig mo? Nang ti ad-adda anapudno ken awam patingga ng ayat ket aglasat kadagiti panubok. Laglagi pem data, Eli anak. Labang aram ket ditiriknak. Iri nga pamagbaga ni nanang kaniyak. Anak pa iti anya pa digiti dumteng nga panubok tapno kayat ni tatang ko ni Raymond. Anya pa digiti sumarno nga mapasama. Manong nemi na bang aran tirik nagkaragitang yung baga ni nanang kaniyak. Kahit narakop ko isuna. Imbilin nang inakon iti idak. Nimtsak nagtungpal. Takayat ko nga orayin ni tatang ko na. Kahit idi tada ni tatang manong nemi. Nag-asag na dyan nga kumot. Tadyak na kamatan. Tadyak na kitan no sa din no ti. Si malsalputan na. Tano nakamatak ko ma kay susapo. Natadtad ko kumaitan si Pino. Sus. Turid kid di na dyan akumot. Tatang, saan kumamay na kasi kinauyong nyo iti tao? Ana? Ti ko na, saan kumamay na kasi kinauyong iti tao nga umat ti basol na. Kinasiat mo ti panggap na. Sumarte ka! Tang, ket no mapapatayo ko maisuna, patsin nyo ka di? Patsin nyo ka di nga ron nga saan kayo mabalod? Ay, kakayat ko nga ikaro tibiyag na tipagbaludan. Ngayon ti agasawa kayo. Ket tong palbiyag, nga agrigat ka iti sidong na. Sino kong mga ron ti kayat yung nga para kanyak tatang? Orayam di Hawaiano, nga pagnasawaan mi ka. Ha? Hawaiano, Orayem. Hawaiano, uwan. Nga ori no saan ko ngayaten, makiasawa, masursurom to ngayaten. Kasano no, saan ko itong masursurom ngayaten, tatang sumarteng kan, ang kagras sumpay. Kakit maturugan. Basta jak kayat, aday dyan nga kumot ti pagtungpalam. Iasawa na ka ti Hawaiano, tapno makapangkant no di Hawaii, ket makaumay kam tumet sa diyay. Da kami kininanang mo. Kaya hindi kakabsat mo. Nalawag ka di. Alalala. Hinggan dyan idam. Nagkutikan. Awang nga ti sa bali nga naramit ko manong naimi no di nagtungpal. Simrega ko ni ti silid ko nagiddaak manong. Irenggar kararag kong sabi ko ma. Tamalawlawagan tumitlaing ti panunot ni tatang. Kat ti ko na ni nanang manunemi. Nga orean niya't mapaspasamak no talaga nga da kami kini Raymond tinaykari. Mapasamak lang mapasamak. Kadagiti sumar sa runong aldaw manunemi tagtagi urayak dagiti surat kanyak ni Raymond. Nga mawamat ten ti mauray ko.
Ada atap ko manong nemi amakap-capture ti surat ko babaen kini tatang. Kapitan ni tatang manong iti barangay mi. Kat ada bilig na mang bilin iti koryo. Ada dapat patungpal kanyak dagiti surat ko. Awanen ti damag ko may papan kini Raymond. Jakmet makapan iti ayanda ta istrikto nga rod ni tatang. Di na kayat nga madayuak. Awamet nga rod ti sabali nga umay mang pasyar kanya tamubuteng da kini tatang man. Diamok idin manong nemi kat talaga nga mabuteng ni Raymond ken linipat nan ti panggap na kanya. Nga nagbidutak tati may sa nga malem nakitak ni Raymond nga agap-apo iti arubayan mi. Ada kadwa na nga kasla pastor iti atakder na. Ken agpadpada da nga da igpilda nga Biblia. Sinabat ko ida iti arubayan mi. Inyam amuna ti kadwa na isukan ni pastor iti relihiyon da. Wen, isukan ti pastor ti relihiyon nga timipunan na. Sorry Eli. Tay talaeng manen nga imayak ditoy ayan nyo. Sorry. Gabo ka dito muputeng ka kinitatang ko? Sana ka muputeng. Ngam nangalak lang itinapinta sa guntaway ko. Naakaydak da pastor kat nagbalinak aktibo karikiti arami di kapilyami. Kanayon karikiti pakaangayan ti Bible study. Aging ka nga nayuman ko kini pastor ti problema. Iso nga inawis na. Inyawis na ti. Ang nga umay kam nga dua. Sorry Raymond, pastor. Yung di kay pastor ken di tauneg ti balay mi. Jakayat nga saan nga tong palid. Tibiling kanyak ni tatang ko. Dito kay latan na arubayan mi. Urit adamad ta inruar ko nga tugaw. Ket no mabalin Raymond. Ket no mabalin pastor. Ket saan kayong nagbaybayag pay. Diin orayan pa nga makaawid ni tatang nga nagkapudit talon. Tanom mapanidjay talon at dalakid ding ibarikas na nga bala daw na. May tuloy ni tatang ko tumagbat itipada na nga tao. Uraan niya kinasasyon nuna. Mabaling ka din nga siyak titong bahalan nyo. Eli, mabuting natamit ka ni pastor. Di mo amo ni tatang ko Raymond. No ilayat ng tibala daw na kada kami. Isarapa mi kini pastor di kiti igam nga Biblia. Ket gaputa talaga nga jak maalukoy da Raymond tapno pamanawen manunemi. Simbre kag iti unig ti balay mi ket kinasaritak ni nanang. Nga duwa kami ti makisarita kada da Raymond ken ti pastor akadwa na. Bareng kunak no iso ti mga lukoy wano makaalukoy kadakwada. Anak, uray pa nga tano kaduanak amang ibaga apumanaw dan, no talaga nga di kayat ti pumanaw, taurayan na ni tatang mo, awan ti maramit ta. Nanang, apay, ay susapo. Apay na, iso dayjay ni tatang mo. Dayjay ni tatang mo ni. At adan tinervyos ko manong nemi, idi sumungad nga paiso ni tatang. Nga jak amo no, agsubli ang itayanda Raymond munusahan. Diyak mo. Anak, dito'y mulatan. Saan kang nagsubsubli pa iti ayanda? Ikararag talakid di uno. Ikararag takid di kinihapon Diyos. Nga awang kuma. Tidakes nga aramidin ni tatang mo kadakwada. Una na. Dahil dati, maitulong tayo di dahito agundaway. Agkamang takinapon Diyos. Ket nagtungpalak nga rod kininanang ko manong nemi. Pinakalmak laing diriknak ket nagkararagak iti Diyos nga sapay kuma. Tama silawan ti panunot ni tatang ko. Ngawang kumatitagas nga ramiden na karigiti duwa nga sangaili. Kalbasan na manong nemi. Nalimad nga imbasidegak iti ayanda. Tapno mangig ko
no anyaman ti pagsasalitaan da. Inyamaamu ni Raymond ti kadwa nga pastor manong Nemi. Ket nakialamano ti pastor kinitatang ko. Sana imbaga no anya tirantana. Yes na po ya. Dore mampay no manong nga pastor. Timang kuy-kuyog king kasi ka nga lalaki. Sika nga kumot. Tinto polo sagbalbalo ti pangaddan ko. Tangging kitulo ma. Ha? Nukunak nga saan ka akayat nga balat anak ko ket nalawag. Nalawag na saan? Mawatam. Ken oray numan nga Biblia at igab mo. Di mo tumaalo ko'y tiriknak. Iso nga dili mabalit. Sika kumot, ken sika pastor. Pumanaw kayo. Pumanaw kayo. Apo kapitan, mamati kay kuma, ipatpatid ko tinapod nun ni Eli. Pumanaw kayo, kunak! Ha? Asute kong di bala daw ko. Katagtanan kayo tinapino, pastor. Ha? Pastor! Ay, kapitan, sika kumanti mangguyod iti kaduam akumot. Tamangan, no agsipngetan di pa nagkita. Ay, isa! Dua! Pumanaw kayo! Talaga nga nauyong ni tatang ko manong Nemi oray no asino ti kinatao na kat dinaammo nga respetarin. Nakigtot ti pastor akadwa ni Raymond ket iso nga mismo tinangguyod kini Raymond ket nagdardarasdan nga pimana. Kasladyak napupuutan ti panaglabas ti panawen duwan nga tawen sipud inaramnak ni Raymond. Ket iti maysa nga malam kinasarita nak ni tatang. Hey! Tatang? Abang kapag katawa kayo apo kapitan nga tatang ko. Kamo dyan na Eli anak. Adamat laengin di Hawayan nga umay mang pasyar ka. Ano to ko na yun tatang? Kaano pa yaya nga nagsulot ka loko. Hawayano, tipang yasawan mi keng kakunak. Adan, ket umay da ka nung napasyari dito rabi. So nagsagana ka. Tang, jak kayat. Ala! Jak kayat. Ayan nga sa amo kayat. Di mo kayat, di makapanin di Hawaii. Nganood ta kantod sadya, katalayan na kami matan kininanang mo, grabe nagdi kakabsat mo. Kasi di mapaspasaman ka na kiti, nakadano na sadya eh. Kasi di mo kayat, naggagakan. Gagakalaunayin di mo pala kayat. Mamano ti kasto akong daway. Nagrigat tibiyag dito Pilipinas. Nagmay tibiyag sa Hawaii, loko. Tatang, ako ba't kasangit mo? Ha? At ang kadinas ka ng kasangit mo? Punyata ka. Isarding mo tagsangit. Kanagsagana ka. Tayin to rabi, umay da ka pa siya rin. Ket no, kasanulaeng, ha? Maangay dito yung balay, di may isang grande kakasaar. Tadanton manugang kong Hawaiano. Jack maawatan no anya ti marikrik nak kariding gundaway manong Nemi. Maragragsakan nak, uno maragsakan nak kumata Hawaiano nga rod ti umay mang pasyar kaniya. Ano ko sunada na ket asawain na. Tasin no kuma ti di mangarapaap amakapan di ta Hawaii manong Nemi, uno sa di Hawaii. Adamat dagiti sumagmanong nga kabaranggayan mi nga dan di ta Hawaii, adan sa di Hawaii. Ket no, agbakasyon da, kas laawan ti anyaman na kadakwada, ti aggastos ti ado, tapno, agpadayada, agpunsyon da, nagpintas ti gidibalay da. Ngayon ti pinanunod ko manong Nemi kat nila ta Raymond. Isulat ta tilinaon ti panunod ko. Ikis ti puso, tinagan ni Raymond. Nga iso ti patpateg ko, nga jak kaya ti makiasawa iti Hawaiano. Kading karkararag kumanong Nemi nga sabi kumata di Hawaiano nga umay mang pasyar ka na kedinak kumak kursunada. Huwag, saan nak kumaa kaya?
Dimteng tirabi kadagpayso nga dahawayanong alakay ngay may nang pasyar kaniyak manunay. Ket si Mango ak ngarud ken kuana adu digdi sa ludsud. Maluti tawan mo. Ana tata? Sikan samat tito nasulot ibas nga siya ket lakay akon. Di sa ludsud ko maluti tawan mo. Tata, agpeso ta kunayo, sulutak, iso nga, ulitan nyo man, timagayo. Huwag katawaan na. Kaya tsuka dito mga asawa, ti sulot, tata. Manong tawon mo ko na, running to 22, titawin ko, tata. Awang ba tinagbaling ang nubyo? Very good. Ngayon na nabayagin nga, agar-arim kanya katagal sulsunamit lang. Raymond tinagan na. Ay, gala, kasta. Ngayon sana kahit nitatang kusuna. Narigrigat man rin ti panagbiagda. Ngayon ito na kami. Samay sa tata. Kat talagang hawayano ti kahit nitatang ko. Mapakiasawa. Kasta. Kat damagag man. Kengka, Ellie, sweetheart. Ala ni tata. Aping sweetheart ko na yun. Ganito palubusan lang lahat nga mawag kang ganito sweetheart. Ano ti saludsudin nyo, tata? Anya ka nga talaga ti Marikrignam. Kani Raymond. Ipatpatig mo ka di isuna. Ipatpatig ko unay ni Raymond, tata. Ngayon tsakla mo no, iso tinay ka rin ka para kanya kung no, saan. Marik na ka talagang ipatpatig ko. Kan mamati akmat nga napun panagayat na kanya. Tatalunton nga tawen sipod agar-arim kanya. Kitsak latat kayat na. Ay, kasta. Kita nasiyat ano kasta. Ala tata, apet katawa kayo. Amo balasan ko sa anak bet kat nga agpilit to talaga nga sanak nga kayat. Ay nga masaludsud ko man, di nakadi kayat. Kat na kayo tata. Kayat nakadi? Uray lang kaya ko, balasan ko, amok man nagpili. Ako ba't nga ipilit kat tibagik na sanak nga kayat? Nang runa kat saan ka kursunada? Saan ka kursunada? Isungawan ti magdanagam. Manong nemi kaslasyak tin insulto iti dayatang imbaga ti butit nga hawayano. Nadya ka mong ibaga noan niya tiga po ken rason tapno saan nga agkursunada kanyak tilakay. Napintasak met. Walo ga po nga ta, iti kinapudno nga imbagak nga ni Raymond, tipat patay ko. Kapo iti dahi ito'y manong nini. Kapo ta, napahain ni tatang manong nini kat manuksam. Ano tinaramid mo, ha? Tatang? Ano tinaramid mo? Apay nga, nagbabawi na dyan ang hawayano ng mga sawakin ka. Tatang, awan ti amo ka madingin naramid ko. Awan ti madingin pakpakita. Bait nagsasalita kami ha. Nagdamag lang. Sinong batak met. Kahit noan niya tipod no. Sinong bat ko. Jesus apo ya. Jesus. Sayang. Tatang. No sino tinekari para kanya. Isukuman. Tiawatin ka na. Bigbigan nyo. Ayun kahit ko nga makalong out ay tinigat. Kadawanan ti sa balipay nga pumuspusan no saan nga ti panakiasawa mi ti hawayano. Saan lang nga dagiti makapan sa di Hawaii ti pumintas ti biyag na tatang nga. Saan ka nagkakason pa ay? Tadyak ka sa pulan ti anya man nga rason mo. Binyeta ka. Tang, apo kapitan. Sumayat tumitlag ti biyag tayo. Ori no ang dati lata dito dito Ilocos, dito Pilipinas. Basta gagagat tayo. Agsalukag tayo, tata. Kahit kadagiti si marasunong aldaw manun nemi makaawatak manin kadagiti surat ni Raymond kanya. Kahit kadagiti surat na, sangkaulit na, ngay bagbagat kinapudnot panagayat na kanya. Nga oray numano nga tawen, nga aguray, iti
tinaikad din nga panawan tap mo masilawan ti panunot ti tatang. Intultuloy na tinagsingsingpet ti kina aktibo na iti kapilyada ken ti kinagagat na ngagmula ken nagtaraken adu kanon manong na iti bukod na nga baka ken adda kano pahen na bukod na nga pigari ken poultry adu kanon ti ornong na babaen ka dagiti surat na ilan na di tama nung di tibagbagana nga adu kano pahen dagiti nagatang na nga adda kano pahen nagatang na nga pangipatak dire minto kano ti balay mi adda kano pahen na sinalda na nga talon ken bangkag nga iso ti pagmulmulaan na manong nemi maragsakan na kamang usbasa ka dagiti surat na siyempre nagmayat o ay nakaragragsakak ng mangbasbasa ka dagiti surat ni Raymond kanin daw dawat kung asapi kong matapudno amin di kita nga mabasbasak ka dagiti surat na kanya ken sabi ko tamaawat tumitlaengen ni tatang ko ni Raymond ken ti bakas dawak manong kat nagpukaw dagiti surat ni Raymond kanya awan damat ti pangindultulinak nasarakan nga tamanin ni tatang ket impur na kalpasan nga nabasa na anya nga surat nga bagbagam ha ele bigiti surat ka ni Raymond tatang awang ano man tinakit-kita ni nanang kas dapat na nikabsat ko siyak ti atapay nga nangala pinuuran nyo ka din tang kalpasan nga nabasa yo sa bali man ti malagip ko ele anak tang anat malagip yo manon ti tawon mo 24 tang 5 nga tawon sipod inaramnak ni Raymond nabayag gaya man tang nabayag gaya man kunak isumod lagayam nga adan bukod na nga baka na dyan nga kumot ken bukod na pa yan nga ada pa yan bukod na nga pigari ken poultry ken pudno nga ada pa yan na nagatang na nga lote ken nasalda na nga bangkag ken talon ha hindi takit yung sawan tatang napaneknekan nyo ka di tang napaneknekan nyo ka di nga pudno dagiti inlanad na kadagiti surat na ay napangkumis mo pinanagnagan kanta nasingpat kan nagagat ti talaga tang anak ko na yun nasingpat kan nagagat nga talaga na diya kumot ko na diday tanga nang nagkumanong nemi orek la kasangit itinalaw sa ragsak ko takas lang mamati akon nga naloko yun ni Raymond tirik na ni tatang ko ore no adda ka ditoy basta nagagat ka nasalukag ka umasanso ka ay gaman nagtatang gaman nag ay naku matirumbe nga pagyamanam kan anya tirumbeng kasangit mo makasangit ak gaputiragsak ko kanagyaman ak kayat yumatlaingin ni Raymond na para kanya aksang kari Jack Kayat alam ni tatang Jack Kayat Jack Kayat ko na yung tatang yung apay 5 nga taon nga garaaron nga niya nabayag man isa nabayag man na sa arin nga umumay dito yung kanayon nga da maawat ko nga surat na ken di napulos sa imbawing ti sa bali nga babae iti panagayat na siyaklat agad siyak tulayag tang ay ito nang itinabod noonay kitahawan ti patinggana nga ayat tang hapag kunayo nga Jack Kayat talaga nga Jack Kayat niya pala ti masapulin nyo kayong kuha na kanta kay matlang tinamis mo nga nakapadeknek no kasanot kinasingpet kinagagat na sangkadi pa lang makana ini kita adda kayong kuha nang kinabaknang tapno may kariso na ka tayo ken talaga man nga patpatek na kinipatpatek ko di sunatang tano saan nga iso pag-asawa ak ag bakit aklayagan nga balasang di kayat ko nga sawan ka Jack Kayat ti Jack Kayat nga Jack Kayat ko sawan nga Jack Kayat no saan nga da kayo tagkatuluyan ano ito ko na yun tang Jack Kayat no saan nga da kayo tagkatuluyan patuluyam nga mina palpasam nga mina mundo ka di tinangig ko na kayo natang ay tanya kami tinangig mo di kayat nga saan nga kami tagkatuloyan kat lang mumit gayam Jack Kayat no saan nga kayo tagkatuloyan gamuta kas kumot tinasken nga paragan kabalasan ko nasingpet nagaget ken napudnot panagayat na ken pacheck nga napudno kamat ken kuana iso nga rombe nga kayo tagkatuloyan ha ay tuntang inarakop ko ni tatang ko nga kapitan manong nemi kining sangsangit ko tiragsak ko ken tinak panagyaman ken kuana ken ti panagyaman ko iti Diyos kamo dyanan na ket pinatganan na po Diyos ti agpadpadangin daw dawat mi ni Raymond manong ni dispensar nak men ken pakawanan nak
Anak ko no nagbarinak man nga nauyong iti kalabes. Awan ti basol yo tatang pacheck nga awan ti sabali nga pampanunutan yo saan nga ti pagsaya atak nga anak yo. Imbilang mi kini Raymond nga panubok yo kada kami ti amin ket panubok ni Apo Diyos ti amin. Iso nga agyaman nagtatang kinagyaman kami ti Diyos. Laro ka tanak nga rodin ket nadagaang. Saan kan ngagsangit? Sige tang ket mabaling nga rodin. Mabalin tiyan niya. Ngayon nag-ayaban ni Raymond. Ayaban ko mga nasken ngayon kaayaban loko. Dandani itanday jay. Kapot di napanak jay lugar da. Ket nagsalita kami. Imbaga kengkuana nga mailiw ka kengkuana. Ha? Tang, imbaga ka mailiw ka kengkuana. Iso nga dandani itan ni Raymond. Yung katulungan ni nanang mo kiti nga gloto ta makipangrabi dito ni Raymond. Tata, gusto ka dito ko nang ko. Boy. Nga anya nga roti. Ipasidate kin ni Raymond. Iso ti magitugot ti na partida nga netim ka manok. Iso ti nag-iinkarina. Duwa ka no nga dumalaga di parsyan na. Kaya datayon to na kininanang mo ti magluto. Diyos ko. Agaman kami ka na kayo, Lord. When anak ko nga naimi ko nakon. Dati agdaman anak ko nga naimi tinta pagsalitaan. Da kami nga ro, tinagkatuluyan kaniya tatam nga Raymond. Kaya di, nagkasar kami, nadaan kami na nga dagos ti bukod nga balay. Kaya nagtinulong kami, nga nagtaraken iti, kaya nagmula, kaya na pinaraburan na kami ni Apo Diyos iti talo nga bunga mi. Ni Jessa, ti inauna, amay sa nga maestra, kaya maestro met ti asawa na. Talo dagiti apo kumi kadakwada. Ni Nestor ti may kadwa abogado. Ket agyan met iti bangko ti asawa na. Duwa met ti apo ko mi kadakwada. Irin to ta ti may ikatlo ket ni Joy. May nga nurse ken doktor ti asawa na. Nga adada idjay Canada ita. May sameten ti apo ko mi kadakwada. Nabigsa kami pailaan kay ni tatam nga Raymond. Ket tultuloy milat tamot tinagtaraken ken na nagmula no paya. Parparitan da kami di kita anak mi. Ngem ko namin met ti trabaho ti mangmangted kada kami ti kirit ken pigsami kang runanti amin ken ni Apo Dios. Isu nga ti agdama anak ko nga naimi. Ket naragsak kami. Ket di pulos mabubus tingkam panagyaman ken ni Apo Dios ni tatang ko itay lang napalabas nga tawen. Ngem pulang na ti bulod na nga biag. Nakubid idi isuna anak ko. Imun una nga pimusay da dinanang mi. Nasihat matibiyag dagiti kakabsat ko ta tidultulungan mi ida da kamin ken ni Raymond tagasawa. Dito nga ron ti pagkasalita kadagyaman aklaunay anak ko nemi ti anus mo nga nangibasa ket sapi ko mata damat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless you always. Tuyagyaman nga nanam Nana Eli iti Sursuna Ilocos Norte. Nana Eli, thank you. Iting ka pa nang iburay na ito'y napintas nga pakasalitaan nyo. Iti biyag kinayat. Kat lawen, sabi ko mata, manayong pati biyag yo. Nga mga iwan, kadagiti apo ko yo. Agyaman nagmat kadagiti amin nga nagdengeg ken nagbuya. More power to you. Program ko nayo. Kat thank you. So, at ito'y matindi pag-ayim nyo ni Manong yun. Nemi Ruiz. Mangibat-batin tiri mag-oras ka na kaya mga sakapada. Babay na po.